This is Bayongolsom of Orhangai province, one of the 21 provinces in Mongolia. Mr. Dash has been herding livestock for the last 40 years in this area. His family is one of the 16.4 thousand herder households in Orhangai, which is half of the total provincial population. In Mongolia, Dzud is a period of extreme winter conditions. Livestock cannot find grazing land due to the heavy snow and frozen ground. It is often preceded by drought conditions in summer. In the 2009 and 2010 Dzud, more than 10 million livestock died from starvation or exposure, affecting 220,000 households. The estimated cost of the damage was $345 million USD. Баянгуулсны 5 дугаар малчин цоодлын бацаахан гэдэг. Өөрийнхөө туршлагаас тийм ээ сүүлийн жилүүдэд одоо ер нь энэ орон нутагт гарч байгаа тийм ээ цаг уурын одоо байдлыг цагаар одоо энэ хөрс тийм ээ бэлчээрийн байдал одоо ямар өөрчлөлт орж байгаа тэр талаар одоо та хэлж өгч ажилласан зүйл юм. 2009 онд нэг гомшиг том зууд болоод тэрнээс хойш хэдэн жил гайг байтайхан гарч байгаад одоо мал огцсон өсөд малын одоо бэлчээрийн далхалт болж байгаа сүүлийн 3 жил одоо тэгээд тэрнээс хуруура орохгүй дээрээс нь тэгээд олон жил 2-3 жил одоо гандаж бовтэрсэн сүлдээ гардаг. Энэ жил зам бол одоо нодон намрын дундсараас авахгүйгээд бид нар бүтэн одоо жил тойроод энд ирж байна. Бүтэн жил гарантаал отор нүүдэл хийгээд гадны сум аймгийн нутагт явлаа. Одоо тэгээд энэ жил ерөөсөн бараа тусаагүй ороогүй огтороо жаахан бараа ороод ингээд жаахан таанаг 2 хуруу таантай. Монголч тэр бусдар хүмүүс нэр сурах байц. Урахгүй. Herders like Mr. Dash, who lost their livestock to Dzud, are forced to seek alternate employment and often migrate to urban areas. Climate change is exacerbating the impact of Dzud as the intensity and frequency of Dzud events increase. As a consequence, the livelihoods of more and more herder communities are at risk. As the leading humanitarian organization in the country, the Mongolian Red Cross Society, with the support from the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and its members, implements the Forecast-Based Action project to reduce the negative impacts of Dzud. Forecast-Based Action is an early warning, early action approach that implements pre-agreed activities before the main Dzud event. Based on forecast information and risk analysis, the forecast-based action releases humanitarian funding automatically when a specific threshold is reached. When triggered, unconditional cash and animal care kits are distributed to the most vulnerable herder communities to reduce the Dzud impacts. In the 2017 and 2019 winter, 3,750 households, just like Mr. Dash, received unconditional cash assistance of $80 USD and animal care kits 1 month before the Dzud event. Based on the government's Dzud risk map, the Mongolian Red Cross uses impact-based forecasting to identify the areas that are forecasted to be most affected. The early actions effectively reduced livestock mortality by up to 50% and increased offspring survival, thereby helping to secure future livelihoods. The Mongolian Red Cross aims to further scale up the forecast-based action interventions through partnerships with other humanitarian organizations to save the lives and livelihoods of herder communities.